kular hakan ikasni. Mangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong ko jongpi. Ke admission club le bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Kajain Hill Stroke Owner Association hakat waiter jalio aja pun rio. Kala pentem kelalet banyak kendu executive member. Bakhmi yak tanat khai pen pau kajing persya halo kajing ai trading license yaki kali na barjelah. Presiden kaseng uba biang chua shela ula pentep pakaseng kala karpat ya district council bakanum ai trading license ni kali barjela kibuan man kamai hapok ke district namarkan long kajing dunong ya kitrai jela bakan long ru kumbakan ni no ya kakam ka baki trai jela kitrai Nagalinga sen yang de ang wi chong meeting kakak kajing itu ini kiri barjela di non tribal wa kauman kate the pon the roy lagi sini lagi jing yo lat lagi jing elat district council lagi kawan kemai sini klaim ki kot islam rubiang haji untuk lagi trading license kadang te i kini po persa ju lagi gini giri mungkwa leu kopchor kan ya sini nene u buhai kan kan ya sini ni pak kauman ngati tang pratre ri jelai le stom hak kre jadi itu nega loading dan nega kit keba ya gini gimar gumi po jaja til ini kadang te inin gesngi dem le gubi ga chiti nega letter complaint so em buram yang wo in charge yang trade ma jc suyam kawan bu gubi chiti atau kepat iki Padi all na council wara awi wa nado mentul nelen cik mater ter muadeu u trading license gi ya kini kriba telah ne ba wa jingjo la kini kri pumpun kri sini i kate ba ko iga kam kan yong di sini kam de kini jingkerpat wa kien nak marka district council ki nong nikmat ku chong ite council district council yang ini jahat kerpat jur lagi waktu nyong hal opte lekam mo de free na mo de le do yaki u renew na pentme ki yiga trading license yik kam tam yiki karimator ki kadang te i kate i kudu kan kudu jambe i kate haji to loading citrip setiau na ci artial strip ayo ba ya waktu gua produk gosip hari ya man kata dekat teleyo wan sini geri wan ni jelai go per i sini mesti gui wan rak ke jing mayong wan rak le ke jing kedok ki kedok pre ya kon gitu ni kadang te i ke tempat jur i ya ga district kedok pagi income was nyawan te lekam no gi mo de ulit free ka bojo le free hakini wadam nang ile i im chain le yo biang yo da kamu biang tuan di state ko per kapor India ini kadang te ni dia kenika kubor tengah spread ga awro gi perlok ku am por lum jadi kam tami ki state ku khale ya bro ku dini ketien e ku le wara ku le cibor. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our right, our future.